n'ibintu ni byinshi avura n'abaroza abafata gwa mikono. Reka da. Nuwino twaturanye. None ko yarimutse nta nubwo tumubona ntaga kunze kuba nina. Bona babuza abagabo. Mukecuru uri kugura umuti nawe? Uri kugura ariko urahinga ni weze? Nawo uri gushaka yashaka umuti wo kugira mbone umugabo. Umuti wo kubona iki? Kamerama ntukureho rikoda. Uze waje kugura umuti nawe? Naho nezaga. Uze uri gushaka umuti nawe? Nuwiki uri gushaka? Yego muvari ko muri kunkamira? Oya humura muganga muraho neza. Bimeze bite ko muri kunkamira? Ntonje nkunda umuntu. Oya ntago njye mbikunda. Oya humura ntacyo. Oya ntago njye nkunda umuntu uza kunkamira mu soko. Niko madamu uri gushaka ntuza ari kompoze. Umuti wiki? Wo gucuruza. Cyamaye gatatu. None se ntusanzwe ucuruza? Sigaje abantu batanu bonyine gusanga leta mfunga ubundi nkabaka. Ariko baho ubuntu se. No ubuntu. Amafaranga muri amafaranga nitumara kubona ibyo turi gushaka tuzaje kubuntu. Ntago wabura umutubuzi na mutuburira abantu gufata inzira uje mu soko ririmo abantu bizi. Ribu ziba zirimo abagitifu abakarere hano hari abantu benshi batigize gute batandukanye. Hanyuma ko abaturage baguhururira ubwo nta burozi uba washyizemo wowe. Nge mfite umuti utuma ibintu byanje bigenda. Kuki bano bana bagushungamiriza? Bano bashaka abana b'Abanyarwanda n'abana. Kubera iki abenshi twabonaga ubaha imiti nta mafaranga? Nukuvuga ngo nguha umuti ukishura amafaranga igiciro cy'ijana cyo nyine gusa. Umuti afite nguhereza umuti ukazishura ruko amajije gukira. Yego. Nta wakwambura? Ntago unyambura wanyambura gute nagukirije ubugira urambiye uti umuntu yaranyambuye ngishuza amafaranga ngendera yakwishuza amajije kuyabona uranyambuye. Cugende yishura. Ntabwo ndiho niyumvisha ukuntu abantu baguhururira. Ubwo wowe nta kantu uba wabashyiriye. Hano harimo ibikinu kunyingiza. Muhagarare gutya mbaherezo umuti bari gutanga umuti wiki? Ngo nidagarara nago mbi ntanzi byari. Madamu hano harimo ukandagiramo. Bazabanga ngo n'umuti bari gutanga. Umuti ngo wibiki? Ntago mbizi. Uyu mugabo nibyo arimo gukorera. Ngo oyata. Ngo namarozi ngo batazamwabura. Niko ari kubivuga. None uyu n'umuvuzi gakondo? Ni umuvuzi wa Gihanga. Nuwino? Nuwinaha. Uramuzi? Turamuzi twese ni umuvuzi wa Gihanga. Aravura bamuroze ibirozi arabivura anyatsi akazivura n'ibintu ni byinshi avura n'abaroza abafata gwa mikono. Reka da. Nuwino twaturanye. None ko yarimutse nta nubwo tumubona ntaga kunze kuba nina. Cyamaye gatatu. Ntago ari uwino. Nuwino ariko tumubona rimwe na rimwe. None ubwo ari gutanga ngo imiti y'ibiki n'ibiki? Ubu ari gutanga abahingaga nibeze. Abarara barotaguzwa. Nizo mitari gutanga ababuza abagabo nizo mitari gutanga. Bona babuza abagabo. Mukecuru uri kugura umuti nawe? Uri kugura Ndi kureba uko bimeze. Ntaberaga ubuntu bakeye bakamwishura. Oya genda. N'ubuntu nta n'igiceri cy'ijana baka. Iyo ukize uraza ukagira gute ukamuhimurira amafaranga mwavuganye. Oya da. N'ubuntu. Nawe niba ufite ikibazo uramuhamagara gufasha kabisa. Nimero iri muri screen yawe uyihamagare, ikibazo icyo aricyo cyose aragufasha. Inyatsi arazivura byose uwo muhamagari fata izo nimero ziri muri screen yawe. Bari ibihato ngo marozi. Reka da. Abantu bashaka uwo muti bose ukagenda cyamaye. Nishakira ibintu bashiramo mwese. Niko urahinga ni weze? Nawo uri gushaka yashaka umuti wo kugira mbone umugabo. Umuti wo kubona iki? Kamerama ntukureho rikoda. Umuti w'ikima? Wo kugira ngo mbone umugabo. Urashaka umugabo na bwite? None se ubu wizeye ko uyu muganga ari buguhe umuti? Ndabyizeye. Asanzwe agenda muri rino soko? Ni rimwe na rimwe. Cyamaye nka data. Uze waje kugura umuti na? Naho nezaga. Ntabwo weza? None se ubu ufite icyizere kuri biri bugende neza? Urashaka ikintu muhereza mu muti? Iki? Wakwibinda yawe yagenda ako kanya gahita yigarura. Yego se ngo uyuse. Waje kugura umuti na? Naje kugura umuti.
ufatira iyo shusho shanu barabyaburaga buretse gato ndavugana n'uyu muganga nyuma. Nkwibutsa ko nimero iri muri screen yawe wamuhamagara mukavugana akagufasha ku kibazo icyo ari cyo cyose, kandi turagushimira wabanye natwe kuri subscribe. Ciao ciao.